салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. марҳамат бардор Land Cruiser 200 300 кардагиан соли 2008 объеми 4.6 8 цилиндра. ҳуҷҷат тонировкааш солома. марҳамат тамошо мекунем. состояниш беҳтарин. як мегирам салом шам як тамошо кунем бародаро. хуб 5 та камера. хуб на салон. монитор автомат. хуб старт стоп. оли наворотай. алюкам дорад. охлаждение массаж. روی طرف هم کم ترجو زلای بد کرده که هم پیچت که در روی پیش نخش با درو 450,000 سومونی نمره کرم میمونم زنگ بزنیم برای شما را بیشتر معلوم میده. 901 55 55 34. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чихоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе автоцентр дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чихоло мебинед ки тамоми ин чихоло ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф пулод намешава ҳайф. мошина фасҳон бикун душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чихолора биза зимистон шидеса гармак мегардед. саломат бошед. номер сечка бардора 97 сол объемаш як гашта як салон шабине салонаш газ бензин ач хеле газ бензин дай дарои хиш ручной ҳуҷҷат дора қариб 1 сол ҳуҷҷат дошта. коробкаш автомат люк дора. консонери сусамаш кор мекуна. чанта гуфтаси шака 65 бо муомила мешаванд. номрот 93 865 4 марҳамат занг зани накарда қатиш муомила кунед. мошине ки айнал дасте метавонед тариқи алиф кредит харидор намоед бародаро. астраш бародаро 2007 сол объемаш 1.6 як тамошо мекунем. балнош сӯза дасткашам як салон шабинем.
این گاز بنزین اکا بنزینی خلم آب داره خیبش روچنوی یک شاشی بیوانوس بیومش 4 تا الکتروپاکت коробкаш механик кондиционер ҳама чӣ дора 100% ҳамаш чанд та гуфта сабзи шака 68000 номро тамаги 93 198 71-75 مرا زنگ نکرده قطعش معامله کنین ماشین که این لسه میتونین طریق الف کردید خریداری نامین باردارو نه خونده باردارو 2015 سال ابیامش 1.8 دستکش نه ساسیانی زور سلام شبینه газ бензина кач хелия бензин канал чай подписать сахне мохе гамнес автоджи электропакет салон шпоза коробкаш автомат дай 4 та электропакет сасанж баъзу چند تا گفته سیراکا 110 تا نمره چند است 552 12 39 مرامت زنگ زنه کده قطعش معامله کنین ماشین که این لسه میتونین تاریخی الف کردید خریداری نمونید نه اوپل بشکه باردارو 10000 مای سالش هبیونش 1.6 16 یک تماشا میکنه بنزینی خالی های 4 دیسکا تنیروفکا همه چی داره سالونش اونجا توش تو که افتی که تو این نه коробкаш механик кансанеш доран ё кор мекунад кансанеш доран хоб кансанер доштай коробкаш механик сасани зур хоб чанд та гуфта чака 50000 با معامله میشه نمره چنده 908 58 45 مرامت زنگ زنه کده اتیش معامله کنین ماشین که این حال دستین میتونین طریقی الف کردید خریداری نامین باردارو اینا باردارو دو تا نکسی دیگه یاتش سرخ یاتش خیسته چه دستین کپتاک ایش سر میکنیم هر دش 95 یک 6 کانسانر دار حجاتشون سالونه دیسکاشون میکنیم هر دش ماشینی خود جانده ماشین چو کم گشتگی هم الکتروپاکت توزا یا سالونشون الکتروپاکت افتیم коробкашон механик
кондиционер дорам. 95. اینه دیگریش. ایش هم 4 دیسکه سویچ تازه مثلا سالونش تازه. دیسکار 16. Краска заводской шаем. Электропакет, коробкаш механик, кондиционер дора. Состоянишон зур. Иш чанд азор рус сирхиш чанд? 28000 муомила дорам бародаро. Хоб номро табук ака 917 65 87 марамад занг занакада хатиш муомила кинен. Ака, хона YouTube та част номер патоин. Хона партен дода. Част номер патоин. марамад занг занакада хатиш муомила кинен. Мошини ки ин ҳол дасте метонен тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. Дасвед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. Барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. Агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. Муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.